AfricMedia so mom when say well AfricMedia so no social issues and then semi can e wa hanum say affairs relationship musem I wow here a solution to your problems no your relationship problems no unya ba AfricMedia kan wo say obenya sa solution ni na into one person sa solutions na ebe papa won into no emia subscription button no we emia notification bell no so na dada ye posti video bi e wo hanum say a wo so benya bi no hu ne ekoso e wo amanfo relationship no na so se foto nsem bi e wo ma wo so watimi eyi bi e de assorte won so wo de out na e wo ende nsem yo asema bebe pie mu say 29-year-old pastor ana wato akwala wonya 70-year-old mona ama ende de asem ni ekopie wo mu asem di bia ho no mo FCT High Court wonyenya wo Nigeria ho no mo justice ana say judge no da no Justice Peter Kekemeke ono sentence say 29-year-old pastor no life imprisonment and they say is that the right punishment for the pastor and therefore assembly dey emu details e wo hono na so mama me kwan na me ntwa me ho ye ba ansam na e beto aso yo ebusiafo ya to asem no so pastor oda adoration ministry wo Abuja Stephen Kalu anende de ya sentence no for lifetime imprisonment all because wakwakoto a 70-year-old akola mo na me bisa say punishment where there ma pastor no is that the right thing and for mon come ho na me ma me niaba kiasipa sikapa akwaba Just ka odini ka me yasa na ma and no dey done them for 4,000 sanitary normal asemo me niaba bibia ya fine dia na me ado bibia yo da nyankopon ase na yenhwe anse na beba punishment ya there ma ya pastor you anse na beba so no yenhwe asofo obi no omo ne ye omo ne owo asori dem mu sofo wo we okwo asori dem ankofu pi mayu pi ye wo ho no ontimi enfa obi a suppose obi onu oyere a obetimi aso oba bia kekepe na nkonye oba na anante anso no akola ketekete 17-year-old ana obetimi otimi fa no o hwe sofo no ne ye na de na wo kafa wo yo me ni aba meda wase na ma chia ye AfricMedia ma me chia obi a na ye kwa ensem no eso no ye sofo on say ense we esi a odwen ho a wonti ase say at least oye bema ena ebiem nsusu no oye sanso eye nyame nipa enti den ya na o pa untimi enya because obi ho no ma ono ne mpa ya wo ba ne sofo bi meme penekeke because onya nyame nipa bi ohuni so no oye okay oye secure wo ne spiritual life eye obi nsusu pese bema bi MMS ne pekeke fa ho ne obi be say the reality for one is the see etienne de account enti no as a man of God and sorry ma dodo na was so say wa sorry money bi crop na wo mpe bia interaction e koso mu kwa so for meeting here you meet people enti dey na beba with team na say akono be ya na beba to the stand say akwada 17 years and I will be kwa maybe when they say enye kwa because o say na nsen asofo hu nsensem a eba na bi na maye no so ebi no mu di so ma hihye ne o ma se no maybe when they say enye kwa because untimi nka say oh dear like at least we asofo nko ade ka also unya price and I say we like we set a good example enti dey na be ma wakwa yes I dey we say nye ensha ye dey ato so say ye na emfa bibi emre wa na ye say dey be ya ebetimi ama ye station no wetimi agina ye bia ye wo so wugina na say ebe ma wonya more church members I dey na be ma wo so for wakwa yes enti mi hu ne say nye kwa bibi wo na ehwe ne betimi announce the possible things betimi apushi so for obeya side way na ehwe way wo say na asofo dudu na so churches bi wo ha o de no ho ekoka obi a yesi body no be firewood o ne ebi a oba bi okoso oba bi pe a ebi mu etimi engina no so obetimi stay chaste until marriage eno ntino o de no ko ka oba na o ese o de like omudi mpamu agro so be betwi no bo se na ebi ede no akwa jeje no ene eho ka wonti ne no betwi no ho na kola de obonu hu se ye ebe na kola no otimi ye dem enko ka asem no
who said this kind of criticism I demand I so for and the quick judgments I demand so for say I so for dear oh yeah so for now who they tea and say I don't know I can't a year of banner this about warren and son and why and son who said no nema a year I so for him be saying na no na Emma we yes ya na no de en kasa so for de wotomo na body no be firewood and answer so for the ni kwan say onu oba dance and wa ware eno ne wrong but so for the wo right say utimi to nkwada mo na no it's no logic. It doesn't make sense because who ne say eni kwan so do mu kan oba ansa na wa ware na na say dia nipa na wo kwa kofa na akoto no ma no so onye oba na ebi ana wono do on say fata ware ni bi enkwada ebi no mutimi ware at tender age go ha 18 19 20 na ware de ware ne mre na aso ana say ono ne time na ye de adru ede ama no say wo say won ware enti so ono no ware a na say won so hu ne say okay fine ebia empenifo no odewu ne won no kwahye no obi oba betemte o na ebia bibi ni odo won kwa kana ebeka say esofo mponi a enti sa akwada na wo pe na adenti na akwada no mum no akwada de nya de so oba expose ni oba bi dia chewa aka say o tools ntudua ne won kone ba na oba fa eno so dia blackmail wa na so oba fa no so dia enti adenti na won ni say akwada no na wo pa adenti na won gongo mu abusuafo no na won ka say o ebia wo ba bai na me pese menye de me nware no na ne say wonim say no dia akwada de ebehye ni tin so o ebia nipa asumesi na pese onware me asa akwada so so onya ka che ni sese nko ade a o so ni mu a ma me be ha so o ma be bi so mu a say ni say enti ebe woni tim enti obe keeping itself for a year wo so for no na so to obe na so wo ye wonya meduma ebe no so na wo za wo ho bo aso akwada na ebredu so wutimi ware na nkwankwa ware no enti se ye empanifo na wo kwakwose wo mo pe na temptation ebe do so e de ama wanu nti na bia wo de nipa na be kwakwada na ebe bodi mbone se na so for na wantimi antwen a se akwada no so no ne hotimi ye wakona atimi ne dai na mean say wo betimi aye den aware na mana ye den aye ye nti ade say one take ye that procedure no amfa anware me hu ne se still me gina so say enye kwa it could be say akwancha na bibia ide ama no se wonye no be na nso ebe boa na ma bia ni dwumadi ana na so fudi etinye etumpo ene ma ni tu sa na ho now and answer the idea something never seen no ye share the punishment ye de ya betting out to the sofono aplan wewu ye nim se nka crime media nka wo ye obi bibi na bia okuni pana ana ye de share a life imprisonment but aplan we also no ya man life imprisonment who want to say that is the right punishment for a year pastor nana on say ramu no de omo na wo omo rules and regulation omo punishment a omo e de ema ekofo say nya right am nya short and omo de be den ebe ma no and you know something also obi go through such a situation be say you raping no one call back it can affect the person to the extent of say ebia obenyine dum purpose so bi krampo na say be ma ho krampo no enye na kono be ma ho eye na hi be ma ben na or have a different mentality and not me mo obi to me stay yes single out to the sense say odiboko eye owo into that trauma edinipa no ebeko mu ana say amani edinipa na ewram no enko wo ye krampo ankeye because all the time hu be ma bi na be ma bi ben no or show no love care krampo no hu ni say oh the nipa we there obetumi anya adwenpone ewo meeting because enye dey as so for your to no munan it could be so odada no ototo no ma bi na de ma no e na ode ye ya na odi nya no ento hu so obi so okra dwenfan na ode ba because of the obidia ye ne penalty no enu na woni team it's like say one kasa no wa encamping ho e dey ahye ye bibi mu a wontimi engine ho emfa emfim it's like say the years of on waku no spirit physically no me when say it's like nipa na tiase ba we tiase wo ye kuno spiritually and I say ye kuno physically all those say she is living but she's not living on her own no and you maybe one man ke bi obetimi aye no won ko ne ba no onyu obi a obenya nkofo on betimi a helping na man na build their gina ne nice one na obi living a life entirely no on that past na say amani nyo nyina asay no what say na brabo woku ni vision woku ne everything nyo man na wa wo e woni tim a o kopese wonye ne daachi ni nyina no wa shati ni nyina da say won so no
so what shutting it down as a nipa no went me as still do pepper so na was udra. It means that the person is not living. It is what could nipa free there. Then your punishment you deserve it. It means me want to say idea self fata me no mo dia man e self fata na nko mo fa ma no yo me ba bele wasepa rapid here akoye asema e ha dwen pa iye pa enye Nigeria pe ye man Ghana kra e ka ho aman foforo do na egusu ekoso na eya na e have a effect on the mind of the people who ha oba no rapid na ewie no okohia eye be ma no e bi da chi bi be ma bi ba no so be so ware na okohia be ma no eduro teme be ma di mpemu agura na ayam hihye ni osuro ntino ubo so no aye ọchịchịchị no ho wo se behwe na aware na akwa akogu wo nti ha adwempa eye na yemi ba asa na dey asem ni nyina be se no wo last submission a wo na dey atodwa amaye jo me de metimi aka ne se na e kan yesi jatita tete ni nja wo ho ani yeah, asofo sisi area asofo binum edi asaya to the sense ka asofo dodo na enyina yesi batakaria doso enutie ma ye hu krebo papa asofo agudie ni nnoma wo mo ye bonefo 17 ama wo obi kase wo ye sofo kwampo na ni kwampo wo fere se wo ye de wo bi na no akase wo ye sofo na so obi efanya medwuma de to ne ho so a na akwa ye ayese ehu bi na nipa no de ne ho akwa ye besire mo se nyame dwuma no na moye no kware mu se nyame na afra mu nkwade a enne ye besire se mo susu munye de ese na fata se ne be ya yenya mo wansamboni bi enka enam so ema enkonkofra eye afoforo na ye nsori mane ne nkwada so mo maamefo ne awofo ye susu nya ye ma no mfo mo nhihye eye asofo bo oso ko sofo kopra ne dem ma no o ko yesi ma no ma ye jaisi ye piepie ma ne tini di puepu amema because mema so de wonye hu akwada yi se ne sire mu ni bibia ye yi nkwade ye den ya akono no woye be ma nkwade ebeba je se nhyeso ahohyeso ena ewo wanya entimi an control no wana chese se ya ena nyoma ebese nti de metimi aka eno futu emu ode pa eye me ba me de wase pa ye na adofo ye de ensam ni esi no mo amuni masofofo motimi atina asori dem e kasa se ye perversions ana oba de se o so ho me fa ho kam me ma ana se ni se so e be wi echi na mo ankasa no mu na mu breaky virgins no e wo ho no e be si den ana virgins no adolso adofo aha na me de nsam ni na esi na me de esi no wadi ntwe fa nsam ni na wo no atro e wo your comment section mo kama e wo bo oni ni de kwanso why sans me ma wi fi se o be subscribe to AfricMedia o wi enso no emia notification bell so na dada ye post video bi a o mo nso benya bi e no hu ni akoso e wo ye memu ani wiase mo afa na nyina aha ana me de mo simidi ene ekwi abroni da se na be sanso ehia makram